Ramon kung baka may lang sulis ha. Budget. Dagos tabi. Sa taas kita. Ada dito pa. Ito yung bayaya to. Din kita sa Jollibee sa din Manginasan. Manginasan. Hindi na lang nakita. Maghanap kasi ng dudanta. Ito sa luwas mo balik. Sa sulod. Balik mo sa sulod. Ito mo sa sulod. Baka mo. Kaya ma-order. Ako na lang gusto mo. Ha? Katong hanap ka na dito sa sulod kay ma-order ako. Diya. Eh, bakpa! Sa hanap ka na. Mama! Eh, bakpa! Diyo. Ito, agi kayo dito ka. Ikot ka dito. Ayo, dito ka. Dahil Jollibee spaghetti. Jollibee with spaghetti tapos saro na extra rice. Ay, chicken joy pala, sorry. Ano yung drinks? Pwede ko float na. Tapos, ano? Taray na lang. Deliver dining po siyang Dining po kayo, ma'am. Chicken spaghetti float, rice.
238. Tapos pwede pa sa ano, Y1. Burger fries with drinks na. Burger with fries. Walang drinks na. Or with drinks. Wala na. Pwede ano, same price man yun. Hindi po, less na. Gawin ko na lang yun yung mix and match. Sige. When you order your po chicken spaghetti float, isang mix na rice. Yung burger with rice. 360. Medicine 500. Biling ko yun naman po ma'am sa upuan po. $184. $150. 60, 78. Check na lang po sa monitor. Sabi ko lang siya. Badi, sir, ay, chicken with spaghetti. Sarap lang ma-order. Ma-order ulit ako kasi naman lang alin na ni ate. Ay, Sir Bell. Hindi ka lang po yan. Ayan mo nga. Sir, then I'm here with the Jollibee Club. Ano lang, pwede nga ano ba? Spaghetti pan. Ulit lang niya. Sophie, diyan ka muna. Ano siya mo?
May mga beef. Ano? Chicken ano? Tapos may spaghetti. Ay, Thailand spaghetti. Drinks po. Ako. Ilang po. Okay na. I want to the Jollibee and the USS Buzzer Bell. Jollibee. I'm here in harvesting. Pinares one. Excuse me. Jollibee with Gap. Sun. Guitars of so far. Is this the Jollibee experience? Yes, po. We're dining kayo ba? Surgeon. 15 minutes. Jollibee Surgeon. 15 to 20 minutes. Yes. Hi, Mga for dining time, willing to wait na about 25 minutes. Kasi 500. $300. Check na lang sa monitor. Thank you. At pinakaintod na ang nakapasa. Ano dito? Pinila ko kasi mga. Pero kanina maraming tao eh. Hindi ko, may naman natin. Maraming kanina kasi hindi nakabutang. Wait lang po. O maraming nakabutang dyan. Nakaingkod na ang bata ko doon kanina. Hali ako dito. Maraming doon nakabutang na gamit. Wara kasi nanapang ko siya eh. Mas gapoton mo siya, wala nakabutang doon na. Daging dito nga ako dito. Wait lang po. Yung gusto mo na Sige na ba, naabo ako makipagan. Marami na, una kami. Kanina pa ako, nag-order lang ako another. Salamat ate ha. Akit ni ano? Oo, Lilia. Ang pangit naman ang ugali ng babae. Porket bata ka, pinaalis-alis ka doon, kaupo ka na nga doon. Ang pangit ng ugali. Buwaon. Porket bata. Ang pangit ng ugali mo. Nauna na nga yun. Pero saan kayo nila? Kilala ka na. Kaupo ka na nga doon.
galing. Hanap tayo ate. Dito na. Kapit bata ka, pinaalis ka dun. I'll be having an experience, a bad experience here because my son reserved the chair. Tapos, pinaalis yung kasi nga nag-order na ako ng another I order another because kamali yung order. Sinungaling siya. Wait, didi ka lang kuya, gaba ka mahanap ako sa mga. No available people. Naka-live pa naman ako. Ayaw mo naman mapahiya. Shit. Wala sa Jollibee po, Sir Bell. Dito ka, kay Didi ako mahanap ako. Dito ka sa harapan mo. Excuse me, please. Restaurant, what's that? Jollibee po. Like fast food restaurant. Having a bad experience here at other customers. Fast food place. There are some. 58, 1064. 45. Charlotte's work, yes, because yes pa, bad experience.
64, 60. Right ba, Sir John? Wala mo din. How much? Hi, Glenn. Kumaiwan naman. Not yet, okay. Circle. Charles. We're finding available thank you, 103 people hung in there. Thank you, Sir Bell. Hindi na lang kita. Hindi na lang kita. Pag may nagano na, diri ka na magano. Sabi mo, may nagano ka. Masaya dyan. Sabi mo, hindi nakain ko na. Kuhaan ko na. Sabi mo, hindi ka magpain ko na. Tapos ito pa yan sa Dyan Ray, pasis Yan ba? ako ka. Lagi na tayo. 10.50 na. Mini pencil. ako. Thank you, ma'am. Salamat po. Kuha ko na.
Thank you. Salamat po. Eat na. Fun. Ay. Wait lang. Hindi na, wait. Parang kutsara. Oh, set. So, may kanin niya. Di may kanin natin. Gusto burger. Nariga. Bye-bye, Sir Bell. Thank you, Sir Bell, for joining the Jollibee. I think you are really busy. Thank you, Sir Bell. Thank you, Sir John. Kanina dito na babae, may pag-ingkod mo dito, wala pa ito na babae. May gamit dito kanina pag-ingkod. Wala, di ba? Nagkatulang sira. Nagkatulang, tapos sinabi lang na sa kanila ito. Akay nagbubuwa sila. Magayon na ng mga itura, makuha. Thank you, Sir Chris. Ako
Gusto mo luto? Luto. Lunch time po.
Amaali ko talaga sa kanya. Kasi papapansin naman ako. Kanin. Kanan. Para kiluan sa pamilya. Thank you, Sir Kenneth. Cells, best of where you're getting sa Aiza.
Can you turn the camera so we can see? Yan. Dali ka na. Yan. Oh my God. From Las Vegas, Nevada. Thank you po. Wala dito. Book na. Okay, ready ho. Adoon mo na lang. French fries. Jollibee. Pwede mo yun ikaw na naglalakaw kita. Bukay mo din sa bag. Para dito ho. Mayag ako. Oh, mayag ka. Ano ka na? Taas. Hi, Sir Kenneth. We're at the mall. Dito ho sa taas. Hey, Gab. Gab. Huh? Not good, my goodness. The mall, yes, we're at the mall. Just finished the lunch at the Jollibee. Gab. Ubusan na. Ubusan na. Tapos ano? Siguro ako. My goodness. Saban mo na. Di ba ka na? Auto-pindot. Parang dito ho. Sabi sa...
Okay ba? Hindi. Ay. Ay. Nating goodness. Oh my God. Thank you sa nag-likes. Thank you for the likes. Gab, dali na nililita ko po. Thank you for that. Oh my God. Someone crazy. Look at that. Gab. Gab. Tama na yung kaibigan doon. Hi, Richard. Hey, what's up? I'm Richie. Nice to meet you too. Di ba yun man? Ang tawagan yun. Hi, Oscar. Thank you for the likes, pa. Baka natin Japan. Good girl, you're blind. Hello from Texas. Hi, Nikki. We're from Texas. Living here in the No, natin Malati, Bicol Province, Philippines. Province. Mindanao. Hello from Phoenix, Arizona. Hi from Arizona. Arizona, USA. Ano nag-irag-irag sa ito, naglalaban ito na sticker. Ayan na, wala. Oh, nagsawa ka na. Ito naman. We're at the mall. King from Ohio. Hi from Ohio. Thank you, King. Hi. Good morning, everyone. Good morning. Good day. Thank you for joining. Thank you for the like. Thank you, King.
It's okay. Yes, living here in the Philippines. We're in the Philippines. You're welcome. Gorgeous. Thank you, Sir King. Baby, my God. Go, go, go. Oh my God! Nakagaling mo na ano! Pinakarin mo! Ayaw! Minuyan mo! Good! Lala, no! Sayang sa ko kayo, guys! Hindi ko yan! Ay, sayang! Sato kami! Nandito ba ba? Sige. Hello, I am the new Sayang. Iyak ko sa suko. Ito. Ate Kinari. Alangan. Alangan ito. Good morning. Hi, last na. Ayaw na doon, madaya mo. Nakuha. Bukan ay. Thank you sa likes. Thank you for the likes. Ay, Lagyan sa ulit. sorry. May mama din niya from Argentina.
Spreading awareness. HR. Hi, HR. Oh! Ay, sayang. I am from Brazil. Thank you from Brazil. Dali, dali, kuya. Dali. Dapat yung ano lang, saglitan mo lang na ano. Go, 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 go. Dali, come on, come on. Dali, 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 dali. Ay! Dali, 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 kuya. Yay! Yay! Dali. Sige daw. Ano yun? Card? Ha? Ayan. Hi, 77 famous perfect yan. Marco Di Marco. Hi po. Hi sir. Marco Di Marco. Go, go. Yes, go, go, go. Let's go. Didi ako sa luwas ko. Didi lang ako. Thank you for joining. 90 people. Wow. Easy life. Thank you. Go jump boat. Jump boat ka dyan. Boot-bootin kita dyan. I'm from Philippines, living here in the Philippines, province, South Bicol. Bicol province, Philippines. Hi Marco, Sir Marco. Good time. Hi, Jamal's Helper.
vacancy guys, napalitan mo. Ay, ba, nanalo ka? Kanina ini? Para malakaw lang ako. Bawal kayo Mr. Donut. Ayo, sa baba pa yan. Oh, kawakan mo. I am trying to forget you, but I can't. Si Luffy. Dinadaya. Yun. Stick and strings. Ano niya, di mama? You, but I can't believe you. Kisses, kisses. Ano niya, di mama? What's up? Hi. Ano yan? Hindi. Parang ano yan? Parang, ay, ano yan diho? Parang, ay, diho. Ay, pada. Ano yan? Ah, wait lang. Ay, bibiri ko. Ah, Ma. Mama. ah. Wala man niya So beautiful. Sir Jan, hey Cheryl, I'm back. Hi Sir Jan. Good job. Banding, good job. Sir Jan. What time is there? Time here? 12:25. Ay, babagi, mama. Noon. Afternoon. Meow. Meow, meow. Thank you, Sir Jai. What's up, Maud? Maud. Mauda. Mauda. I'm trying to forget you, but I can't. Like Sir Jai. Hi, Rob. Thank you, Sir Rob. Sir Rob. Where is your red lipstick? No lipstick na. No more lipstick. Sir Color. Thank you, Sir Rob. Thank you for the likes. My God. I don't have girlfriend anymore. For why? Why don't? Maybe you need to meet my friend Sir John. She's beautiful and so kind. You argue. Natural, no lipstick. No more lipstick. She was spamming. Oh my God! Be careful, Sir John. Oh my God! Be careful. Lots of scammer ladies nowadays. Oh, I'm sad to you, Sir John. My God! Be careful po. Be careful. A lot of scammers nowadays.
Ay, naku. Oh my God. Be careful, surgeon, to meet the... My God. Need to be careful. I didn't send her anything. Yes, don't send anything. No need. You need surgeon. That's for a beauty. Be careful, surgeon. Because if she asks you money, that's what. My God. She wanted, oh my God, lots of money. $700. She asked that. Stop, surgeon. Stop that, ano. Be careful, surgeon. Before you can give it the money if it's if you can marry, but if not, be careful. Maybe that's a big super chat. Yes, big super chat. She's a vlogger too, Sir John. She's a YouTuber too. Hello, hi Sir Ma'am Grace. Well, that's a big super chat po. Ma'am Grace, hi po Ma'am Grace. Be careful, Sir John, to most of money. No need to spend, give that, she's a vlogger too, Sir John. You're, expected. My God. I'm at the mall. Ma'am Grace. We're going home na. Just we buy, pasalubong. Just buy a pasalubong po. I will talk to you. I will need to talk, sir. At ang piraan siya po na ba? 12, ma'am, walo. At ang piraan 12? 390. Walo. Kapera dito ang bata. Pili ka ba? Para Asa po ho? Di po ho. Ito na duwa ho. Yan, duwa po. Opo. Ay, Tama na sinubuhay ko. duwa tapos, duwa ko man sa ito na creamy creation. Tapos, ang kaabay, duwa man. Tapos, duwa man sa ito ho. Ano man spray? Pera na po. wala na. Naradawang ko lang na. Ha? Apat. Wala po. Walo. Ano man spray? Spray. Sobran. She told me Sobdan user. Thank you, Ma'am Grace. She told me everything I wanted to hear. Then, she needs $700 straight away. Oh my God! No need to straight away. No hesitation to say that. Be careful, surgeon. Don't give. Hi, sir. Be careful, surgeon. Thank you. Paano ba?
Tubig. Right na. At nagpira pa ang tubig. Pwede po. Diri man. Lamig mo. Malamig daw. Pwede pa ha. Thank you. I'm silly but not stupid. Yes, no need to need to be wise, Surgeon, to find the right one. Kerosene. Dua. Kulang ni Rosie. Ilaw lang. Kulang ni Rosie. Medyo mahina. Lagi na kaya ng energy niya. Ayan, gusto ko pong marinig ang makita na enjoy tayo ngayong gabi. Dahil this is the last night of celebrating the founding anniversary of Santa Ignacia Tarlac. So, gusto ko po lahat tayo mag-enjoy, walang uuwing hindi masaya ngayong gabi. Ayos ba yun? Once again, kami po, Sweet Loves Music. Let's get it on! Sorry, that is $100. Yes po, ma'am. $100. Oh my God. Put your hands in the air, come on! Let's sing this song together! Hi, beautiful. Hi. I will talk to you, Surgeon. You need to meet my friend. Dua po, kerosene. Opo. What is $100? $100, sir. Expensive. $100, sir, John. Expensive na. Yes. 5K is not enough. 5K is not enough. Burger, mama. What is? Yes, $100 is 5K. Because burger. How are you, Simi? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Wait, that's $100. Let him say we're crazy. Promise to later. Get your love so lonely, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Let the wicked monkey for heart to heart. And we can feel this together. Stand strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this room is not alone, Thank you, Mom. Oh, God, thank you, Sir John. My God. Ayun naman, nagsensay. Thank you, Sir John. Nagsensay mo nga. Nag-guess super chat. Thank you, Sir John. Ala, ikan rin. Thank you, Sir John. My goodness. Thank you po. You're welcome po, Ensan. Welcome daw. Thank you, Sir John. Finally found the love of me.
Hi, Sir John. Sir DJ. A blush to the nice soul. Thank you, Sir DJ. Kuya DJ. Hello, Sir John. How are you doing? Going home na. Ating founding anniversary! Gusto niyo ba? What's up, Santa Ignacia? Yes! Grabe ang daming tao sa likod. Ayos naman tayo dyan sa likod. Concert ka. Kumusta yung energy yun nasa likod? Ayos naman ba? Since first time namin dito mag-perform ng public, gusto namin makita yung mga energy ng mga ka-sweet ones natin dito. Kung sino makita namin pinakamataas ang energy, mamimili po kami ng sorpresa. Ayun! Kung sino makita namin pinakamataas ang energy, mamimili po kami ng jersey na sweet notes. Ayun! Lumabas bigla yung mga energy. Diyan sa gilid, ayos naman tayo dyan. Ayun. Kasi puntahan natin sila mamaya. Mamaya bababa kami para hanapin natin yung mga matataas yung energy ngayong gabi. Ayun. But this time, sino ba naman mahilig sumayaw ngayong gabi? Marami pa ng mga dancers. So if you know this next song, guys, pwede kayong sumabay, pwede kayong sumayaw kung saan kayo komportable dyan. But just enjoy the song. Here's for you. Come on! Everybody, come on! Let's go! Oh yeah, come on! There's something to me that I can't, you know. Bye-bye, Mama. Thank you, Mama. Ano ito yung tabay ko? Conversation, you're right. Oh yeah.